Murakaza neza abakunzi ba sinema by'umwihariko filime zizwi nka cartoon animation. Mbahaye ikaze kuri uyu muyoboro wa Agasobanuye Cartoon. Si cartoon gusa zigiye kujya zica kuri uyu muyoboro, ahubwo tugiye kujya turebera hamwe n'ibyegeranyo bivuga kuri izi cartoon animation zagiye zikundwa, filime zakuye amafaranga menshi ku isi, filime zatwaye ibihembo, filime zakunzwe kugeza n'ahangaha iwacu mu Rwanda. Wowe gusa kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro bikurikira ibi ngibi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe filime y'agatangaza, filime yakunzwe ku isi hose, filime yakoreye amafaranga menshi ashoboka ku rwego mpuzamahanga ndetse no mu gihugu yakorewemo. Iyo filime nta yindi tugiye kuvugaho, Naze ni filime mu bwoko bwa animation yakomotse mu gihugu cy'Abashinwa. Iyi filime Naze kabiri ikaba yarasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2024, kandi iyi filime Naze ikaba yarakomotse mu migenzo n'imyemerere y'igihugu cy'Abashinwa, aho harimo umwana uvugwamo witwa Naze, umwana uvukana imbaraga zidasanzwe kandi zifatwa nk'aho ari iz'ikibi kuko ntiyarabasha kuzikontorora, kandi Naze yari yifitemo undi mutima ku ruhande wo kuba yaba intwari, agatabara abantu, agatabara igiturage cye. Ibibazo byari birimo birakizira. Naze kabiri filime y'agatangaza yakunzwe kandi ikora amafaranga menshi ku ruhando mpuzamahanga. Iyi filime Naze kabiri ifite ikindi gice cyayibanjirije, Naze rimwe, filime nayo nziza yakoreye amafaranga menshi. Igice cyayo cya mbere cyasohotse mu mwaka wa 2019. Iyi filime yaciye agahigo ko kuba ariyo filime ya mbere ku isi yakoreye amafaranga menshi mu bwoko bwa cartoon animation, cyane cyane mu Bashinwa. Iyi filime y'agatangaza yakozwe kandi iyoborwa na Zhu Yang, uzwiho mu gukora cartoon za animation mu Bushinwa, kandi iyi filime y'agatangaza yatunganyijwe na studio izwiho gutunganya filime zo mu bwoko bwa cartoon yo mu Bushinwa, ariyo Beijing Inline Pictures. Iyi ikaba ari studio ikomeye, ifite imbaraga zikomeye, ifite izina rizwi ku isi hose mu gutunganya filime z'imbaraga. Ikaba yaranatunganyije Naze binyujije mu mushinga wa Xiaozi cyangwa se Zhu Yang. Yego, birumvikana si filime yose iza ngo ihite trailinga, ivugwa ahantu henshi, ikorera ibihembo, izenguruka ibihugu byose ku migabane yose y'isi yose. Iyi filime yarakunzwe ku rwego rwo hejuru, ikorera amafaranga, yatwaye ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Si ukuvuga ati yarakozwe uhita ikorera amafaranga. Iyi filime yagiye ihura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye mu gihe yari ikiri gutunganywa n'uruganda rwa Beijing Inline Pictures. Hagiye havuka ibibazo bya kontra ku bakina, ku bayikinishije na nyiri igitekerezo Zhu Yang, ariko ibyo ngibyo ntibyabujije iyi filime gukomeza gukorwa, aho ivugwa ko iyi filime yamaze imyaka 5 ikiri mu ruganda rwa Beijing Inline Pictures ikiri gutunganywa. Iyi ni filime yashowemo amafaranga menshi y'akayabo y'amadolari, kuko iyi filime yasabye ibikoresho by'ikoranabuhanga bihanitse cyane, harimo na stop motion animation. Iki ni igikoresho cya mbere cy'ibanze cyifashishwa mu gukora izi filime zo mu bwoko bwa cartoon. Hazamo VF and motion graphic design na 3D. Iri naryo rikaba ari ikoranabuhanga rya mudasobwa ryifashishwa mu gufata ikintu ukagiha irindi shusho. Urugero, mwabonye ziriya filime za dinosaur, ririya koranabuhanga bakoresha bakambika utuntu tumeze nka kasike ku muntu, ku maboko, ku bice by'umubiri we byose, hanyuma bakaza kumuhinduramo dinosaur cyangwa se dinosaur, cyangwa se n'izindi filime zindi zose wagiye ubona zirimo inyamaswa. Ni iryo koranabuhanga bakoresha, 3D stop motion animations. Iyi ni filime yakoreshejwe ikoranabuhanga rihambaye na za computer system software zihambaye
uburyo yagiye ku isoko ihangana na katuni zikorwa n'uruganda rwa Hollywood. Kandi Hollywood urayizi ukuntu ikora ibintu bikarite. Niyo mpamvu rero iyi filime yaciye agahigo igaca kuri filime zose zakozwe na Hollywood zigiye zitandukanye turi buze kureba haruguru. Iyi filime naze ubwo yakorwaga, abantu benshi ntibari bizeye ko izaca amateka, izarenga imipaka. Ntibari bizeye ko iyi filime izagera ku ruhando mpuzamahanga, bihangane n'izindi filime za katuni zikorwa n'inganda zigiye zikomeye nka Hollywood, Pixar na Disney. Tunyarutse rero reka tugere kuri filime naze ariyo turiho. Reka tugere ku mafaranga iyi filime y'agatangaza yakoreye. Iyi filime y'agatangaza yakoreye akayabo k'amafaranga menshi ashoboka y'amadolari. Naze kabiri, filime yinjije agera kuri miliyari 2,600,000 z'amafaranga y'idolari. Urayumva, aya ni amafaranga menshi cyane. Ikaba ari filime ya mbere ya animation yinjije kurusha izindi filime zose ku isi. Kandi naze kabiri yaciye agahigo kurusha filime za Disney na Pixar zari zimaze imyaka ku isoko arizo ziyoboye. Urabyumva neza ko naze kabiri yaje ihita izikuraho zose, ihita ifata umwanya wa mbere, iziharira imyanya y'inyuma. Izindi filime zitwaye neza kandi zikaba zarakoreye amafaranga menshi nyuma ya naze, turaje tuzirebere hamwe uko ari 7. Ariko naze igisohoka mu mwaka wa 2024 yahise zicaho zose, ifata umwanya wa mbere, ikora amafaranga menshi kuzirusha. Uru ni urutonde ngiye kubakorera rwa filime zitwaye neza ariko nyuma ya naze. Ubwo tugiye guhera ku mwanya wa kabiri muri filime zitwaye neza ku isi hose kandi zikora amafaranga menshi ashoboka. Ku mwanya wa kabiri turahasanga filime yitwa Inside Out 2 yakoreye agera kuri miliyari 1,068,000 z'amafaranga y'idolari. Urayumva ko aya ari amafaranga menshi cyane ariko iza munsi ya naze. Ku mwanya wa gatatu turahasanga filime bita Frozen 2. Nayo ni filime nziza y'agatangaza yinjije agera kuri miliyari 1,064,000. Frozen cyangwa se Frozen 2 niyo ngayo yinjije amafaranga menshi cyane. Ku mwanya wa kane turahasanga Super Mario Bros. Iyi ni filime nziza y'agatangaza yakunzwe ku isi cyane hose, ikaba yaraciye agahigo ko gukorera amafaranga y'amadolari abarirwa muri miliyari 1,061,000 z'amafaranga y'idolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatanu turahasanga filime yaciye ibintu igakundwa ku isi hose bayita Incredible. Filime nziza cyane yaciye ibintu ku isi hose, ikaba yaraciye agahigo ko gukorera amafaranga menshi cyane. Iza ku mwanya wa gatanu yakoreye agera kuri miliyari 1,027,000 n'andi arengaho z'amafaranga y'idolari. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga katuni nayo yakunzwe cyane, ikora amafaranga menshi cyane ku rwego mpuzamahanga. Ni filime yitwa Minions. Ikaba ari filime ifite ibice byinshi cyane, nayo ikaba yarakunzwe cyane kurusha izindi. Nayo ikaba yarakoreye amafaranga y'amadolari agera kuri miliyari 1,020,000 z'amafaranga y'amadolari. Umwanya wa karindwi muri filime zakoreye amafaranga menshi zo mu bwoko bwa cartoon animation. Umwanya wa karindwi turahasanga Toy Story. Iyi nayo ni filime nziza cyane yakunzwe, gusa nayo ifite ibice byinshi cyane. Yakunzwe, ikora amafaranga menshi cyane, aho ibarirwa ko yakoreye agera kuri miliyari 1,016,000 z'amafaranga y'idolari. Nyuma ya Toy Story haza Moana, filime y'igikundiro yakoreye amafaranga, yakunzwe ku isi hose. Yakoreye agera kuri miliyari 1,011,000 z'amafaranga y'idolari. Izo zikaba ari filime zizi nyuma ya naze mu gukora amafaranga menshi cyane.
naze ikaba ari filime y'agatangaza, ikaba yaratwaye ibihembo byinshi bihambaye ku isi hose. Si ibyo gusa kandi, naze yatwaye ibihembo nka Golden Panda Award, Hao Films Award. Ibi bikaba ari ibihembo yaherewe iwabo mu Bushinwa na kampani zishinzwe gutanga ibihembo. Yego, iyi filime yakunzwe cyane, birababaje cyane kuba itarigeze itwara igikombe mpuzamahanga kizwi nka Oscar Award. Kandi iyi filime nubwo itagitwaye, ntibyayibujije gukundwa ku isi hose. Bikaba ari nibyo bituma ica agahigo ko kuba iyi filime yakunzwe cyane, igakorera amafaranga menshi, ariko itarigeze ihabwa igikombe cy'isi yose mpuzamahanga kizwi nka Oscar Award. Naze si filime gusa, ahubwo naze ni ishusho ngari yerekana ko filime zo mu bwoko bwa katuni mu myaka mike iri imbere, izi filime zo mu bwoko bwa katuni zizaca kuri filime zisanzwe tuzi tubona ari abantu bazikina. Izi filime ziri kugenda zifata indi ntera mu gukorera amafaranga no mu gukundwa cyane, aho bivugwa ko izi filime zo mu bwoko bwa katuni mu myaka iri imbere zizasiga filime zisanzwe mu gukorera amafaranga ndetse no mu gukundwa. Tuzongere